Drugari, danas jedna tema koja nije fudbalska. Danas prelazimo malo na temu iracionalnog, zapravo na temu politike. Jer fudbal je racionalna stvar. Ako si bolji pobediš, ako nisi izgubiš i ako ti ukradu pobedu izgubio si. Sad pričamo o jednoj izjavi bivše premijerke, sadašnje predsjednice Skupštine Ane Brnabić. Pričamo o njenoj izjavi da je pad nadstrešnice sabotaža. Ali pre nego što krenemo na ovaj video, želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na video, da lajkujete, komentarišete, podelite video kako bi što više ljudi vidjelo ono o čemu pričamo. A sad vežite se, polećemo. Pre nekoliko dana u medijima video sam da je bivša predsjednica Vlade Srbije, a sadašnja predsjednica Skupštine Srbije, gospođa ili gospođica Ana Brnabić, izjavila da je pad nadstrešnice čista sabotaža i da ona veruje u to. Verujem ja, njoj verujem. Ne nikome drugom, samo njoj verujem. Pazi, ona je žena kojoj treba se veruje. Sad, ali postavljam nekoliko pitanja. Svako poverenje zaslužuje nekoliko pitanja. Prvo pitanje, gospođice draga, ako je to zaista bila sabotaža, pa šta su radile naše službe? Šta su radile službe? Kako nisu utvrdile da je neko, ko je sabotirao? Jesu službe dostavile, kažu, sabotirao je Pera, Mika, Žika. Znači, šta radi BIA, šta radi Vojno-bezbedonosna agencija? Znači, odmah njih otpuštajte. Ako vi znate da je sabotaža, a oni nisu utvrdili ko je sabotirao, odmah sve otpuštajte, pravite nove, odmah, ćao. Po dva pitanje, ako vi znate da je sabotaža, što ne kažete ko je sabotirao? A ako znate da je sabotaža, a ne znate ko je sabotirao, onda kako sedite na tom mestu? Kako ne napustite odmah mesto predsjednice parlamenta ili bilo šta, kažete ja znam da je sabotaža, ali nisam uspjela da utvrdim ko je sabotirao, loše su službe odradile, ćao. Treće pitanje, što ne kažete ko je sabotirao? Evo, verujemo da znate. Ko je sabotirao? Engleska? Rusija, Kina, Amerika, Brazil, Severna Koreja, Laos, Hong Kong, Džibuti, Sao Tome i Principi. Ko je sabotirao? I kako je sabotirano? Što već jednom ne izađete i kažete sabotirano je taj način, sabotaža je izvršena na taj način. I da mi znamo, nego otprilike su neke sasvim druge priče. Onda, broj 4, ako je zaista sabotaža bila, pa što niste uhapsili sabotere? Što saboteri nisu uhapšeni, nego su uhapšeni neki inženjeri, neko iz struke ko nije kriv za to? Što saboteri nisu uhapšeni, prikazani na televiziji, kažu evo ovo su saboteri, njih je poslala MI6 i MI6 je to učinila da bi destabilizovala savršen red i poredak u Republici Srbiji. Ali ja mislim da to nije tako. Ja to mislim da je malko drugačije. Ja mislim da je to malko drugačije i da se to desilo zbog nekih drugih stvari. Svi znamo zbog čega se desilo, svi znamo da to nije sabotaža, svi znamo da je to zbog koruptivnog prljavog novca. Ja ne znam koliko je trebala da košta ta železnička stanica i ja ne znam koliko je ta železnička stanica koštala. Neću da ulazim u to, ja samo znam da je 16 ljudi zbog vaše prljave korupcije stradalo. Ja sam tih dana bio u Novom Sadu, tih dana sad, da se ne gađamo precizno datumima, možda mjesec dana pre toga. I prolazio sam tu. Sam Bog me je spasio da ne prođem tog dana. I mene i ko zna koliko hiljada ljudi. Tako da, gospođice,
ili gospođo Brnabić, prestanite da zaluđujete ovaj narod, odnosno prestanite da halucinirate i ako želite da se ova situacija u Srbiji jednom reši, a svi znamo i svi želimo da se reši, ja sam prvi na svetu koji želi da se reši, lepo, dajte papire, kažite ko je kriv, krivci nek idu u zatvor, molim lepo, hvala lepo. Ako to nećete, raspišite izbore, pa da se ogledamo na jednim fer i poštenim izborima, pa kom opanci, kom obojci, pa kom opanci, pa kom obojci, pa ko pobedi, nek bude bolji. Jel' tako? Svi znamo da nije tako, da vi niste hrabri da to uradite, nego samo mlatim udate, kao i većina opozicije koja radi sa vama. Tako da ja, gospodar monstruma, vladalac podzemnog i nadzemnog sveta, želim da pozdravim ovu hrabru decu i hrabar narod koji se na ulicama bori za slobodu. Lajkujte, komentarišite i podijelite video, da što više ljudi vidi ono o čemu pričamo. Ako vam se ovaj video svideo, napišite dole komentar šta vi mislite, ko halucinira. Da li halucinira gospodar monstruma ili halucinira gospođica ili gospođa predsjednica Skupštine. Ko priča istinu, a ko priča priču za narod. Pozdrav!